Dennis, bathi baqala sikhathini labantu ndoda. Kumbe batasiphakela. Mina ngiva ngathi senilambile. Hayi Simelane uyaqala nyalo nangoke ngathi unguye lo. Kugcwele lana manje. Yey. Yey. Yey, Ikhona ipetsheni yesikhwethelo. hayibo. Hayi kodwa thuthu uyahamba ngo2. Sokuqaqile usona utele iphi impesheni la. Ya. Manini man, uyagula lo mfana. Uyagula manini. Kweshela le phela ngitose ngimuka ngikhwehlela nami. Kimi wena, phuma kimi wena. Sifo lesijani mnethu sikutransforma tinwele ube ultra instinct. Sanibonani bomake bomkhulu bobabe nebantwana sanibonani emuva ninjani ngiyanibingelela ligama lami ke ngingujustice ke ngadlamini ngiphuma lapha ke kasasa lokuyi South African Social Security Agency ke njengoba nilapha ke bogogo nabomkhulu kusho ukuthi nonke ke nesivile ke sicelo sami ukuthi nisonzele nganeno lapho ke ngitonidlulisela ke umlayeto lophuma kasasa uthi sekusikhathi bogogo nabomkhulu ke ukuthi nigijime niye kasasa ke emahhovisi ke niyohlola ke nabani ayohlola ke ukuthi ngabe kusamfanele yini ukuthi aqhubeke ke athole ke naso isincebheteliso ke sakasasa kusho ukuthi sasa ke wenda naku lesikubita ke nge-social grant ke review akhathalekile ke ukuthi uthola ke siphi isincebheteliso ke sakasasa kepha nonke uthi phuthumani ke nite emahhovisi ayohlolisisa ke ukuthi ngabe usakufanele yini ukuthi uqhubeke ke usithole nathi isincebheteliso ngilapha ke kuthatha yonke imibuto lentaba eseniyayibuda ke wogogo ebantwana labakhubatekile nabomkhulu nonke ke namkelekile kubuta imibuzo Yey bathi baqela ama question hayi lo kwentako ngothi akuthi question enjani le. Phuma kimi wena. Mntwanami ngicela kubuta ke mina ngabe yini le social grant review lokhuluma ngayo. Ya hayi impuzo emihle i-social grant sorry baba i-social grant review babe luhlu ke leliphuma ke kasasa lelisetshenziswa ke ngisasa ke ukuthi ahlole ke bonke laba labathola ke sincebheteliso ke kuye ukuthi ngabe basavumelekile yini noma ngabe kusabafanele yini ukuthi baqhubeke ke bathole ke nathi sincebheteliso ke sakasasa. Bamnethu yini ngothi yami lesitaba esiyenda noma kumele siyende thine ke lesiholako kunanga review ngothami yini lokufuna sikwende thina. Leli luhlu babe kubalulekile ke ukuthi nonke ke nilithathe ngobe ke ngiyo indlela ke sasa la khona kuhlola ngayo ke ukuthi vele ke kusamele ke ukuthi niqhubeke ke nihole kanti kuphindze kusite ke sasa ukuthi akhona kubona uma kunemgunyadi thide ke lokhona kuphindze kwengqe ke kuyosita ke ukuthi kungadliwa imali tahulumende ke ngendlela lekungasingiyo kanti kuphendula lolubute kona babe lana ndaba nendani ke utabe uniketa sasa imininingwane yakho yonke ikakhulu uma itshintshile ingasafani nalena loyisebenzisile na usafaka isicelo sakho ke seglant lokufaka ekhathi ke emaphepha lakhombisa ukuthi ngabe usashadile ke noma cha nenzawo yokuhlala kanti nendlela lesasa bekayisebenzisa ke kuqhumana nawe ikakhulu uma ukuthi ayisafani nalena loyisebenzise na ucela sicelo mhlambe kulomnyaka lophelile noma kulenyanga lendlule. Wedot mina manje imbuzo yami ithi le maziyo le ivuma ukuthi iyenzeke nini noma iyenzekana kwenze njani kumbe kumele kwenzeke njani ukuze ukuthi iyenzeke. Usho i-review babe le review le yendeka ke njalo ke babe ngeminyaka nanoma ke uma kunethi inguquko thide letikhona ke kumniningwane yakho wena ke lohola ke nasi sincebheteliso itawendeka ke na i-review kanti futhi sasa uyenda ke na i-review uma kuthi kunokuphikisana thide noma kungavani noma lokungaqonzani uma ke ahlolisisa ke imininingwane yakho ke loyisebenzisile ke na ufaka ke sicelo ke sanasi sincebheteliso noma nakathola lokungahlangani ku-review yakho yalomnyaka lophelile itaba ke seyendi lokusho ukuthi emaphepha akho kumele ke ahlale ke akhuluma ke info yini ngani uma kukhona lokutshintshile ubeke ubese umtshelile ke sasa. Yebhudi ngabe ikhona indlela sasa la isebenzisako ukuthi sathi ukuthi sekusikhathi sokuthi sende le review esengisho mhlambe i-notification baba. Sasa usebenzisa ke i-email ama-SMS nge-social media ke nema-public announcement kakhulu njengoba ningibona ke nami ngilapha kini ngeke ukuthi axhumane nani. Sasa kuphinze wenda ke ukuthi njalo uma nihola kunesixwayiso thide lesitawuvela lesitaba ke sikhuluma ke ngayo le social grant review and uyanicela ke ukuthi
ningabe senisishaya indiva ke ningasibuki ngoba sitabe ke sinemniningwane ke libaluleke kakhulu lentayidzinga. Sitawuvela ke njalo umanhola ke lapha niholela khona. Kanti futhi ucela ke bonke labatshintshe emniningwane lebayisebenzisako ukuxhumana naSASSA ukuthi bagijime ke baye kuyilungisa ke masinyane. Yemva nami. Kutawendekani uma ngingedi kutoyenda le review naleyo yenu? Itawuphazamiseka gogo leyo mbesheni yakho. Nobe ke itawumiswa ke uze uyoyenda leyo review. Ibalulekile gogo. Ungayiyekile. Ingasivaleke mnethu uthi senta kuphi la ngireview senta kuphi baba. Kwamanje ke SASSA ke uthi ucela ke ukuthi nigijime ke nemahhovisi nakude jonke ke tindzawo latibekile leni ngenta ke kudo ke nayi review. Kanti ukuthi ke hamba kwesikhathi utawenda ke emasu ukuthi nikwadi ke ukuthi nisitakale ke emafonini ke noma enihlele emakhaya phecelezi ke tindlela ke dokuxhumana ke ta online kude ke ukuthi avimbe ke ukuthi niyogcwala le noma enifole emalayini nalaba labagibela ke ngetimali tibitile. Kanti kwanyalo icela ke ukuthi niye khona ke etindzaweni taSASSA phecelezi ke emahhovisi. Wendoda. Iwaphi emaphepha lemele umuntu awaphathe nakafuna kwenza i-review le? Emaphepha ladzingekako babe nginawo lalandzelako. Emaphepha lakhombisa ke ukuthi uhola malini phecelezi proof of income. Ikakhulu yakho nalolu hlala naye. Liphepha lokutalwa lalona ke loholako. Emaphepha lakhombisa ke ukuthi nihlala kuphi. Nemaphepha lakhombisa ke ukuthi ushadile noma akwashadi. Laba ke labaqhamuka ngaphandle kumele ke bakhombise ukuthi banawo emaphepha labanika ligunya ke lokuhlala lapha ke eSouth Africa. Uma kuthi kuyenteka ke kuneliphepha thite longanalo, SASSA ucela ukuthi ute neproof lekhombisa ukuthi ususifakile isicelo kaHome Affairs salawo maphepha lawo lote wona. Kungenteka ke ukuthi kufuneke ke emaphepha ke amasipala kepha kana ufuneka kuwonke umuntu kutawuya ngesimo salo nalo kepha hayi wonke umuntu. Ngiyacabanga kuvakele baba. Ndoda ngakhona manje ukuthumela umuntu athi ungandela uma ukuthi mhlambe mina angikhona ukuthi Yebo kuyenteka lokho bhuti ke kepha kumele kube ngumuntu lokhethwe ke ngalokhu semthethweni abe akhethwe nguwe. Athi nakafika kaSASSA ke abe aphethe wonke lawo maphepha labalulekile lafuna bathi ngiSASSA. awufuna malini wentiwa ngamalini lokweliview bhuti. Hayi khululeka baba, yentiwa mahala ha. Akudzingeki na senti baba, mahala ha. Sorry but. Ithatha isikhathi lesingakanani le review? Kumbe kutomele siye kaSASSA sohlala langa lonke? Tikhathi atifani sis. Kungenteka ke ukuthi ithathe kusuka lapha ku 2 minutes kuya mhlawumbe ku 2 hours. Ngiya ngokuthi ke nibangaki kanti futhi nemaphepha leniwaphethe aphelele yini nonke. Ngiyacabanga ukuthi ngiphendulile yonke imibuto yenu. Ngiyabonga ke ningasakhululeka abantu abadala. Hayi kuvakele mnethu. Ngekho. Vuka sebaqedile mnethu. Vuka. Umvuselana manje, umvuselana mthonini. Ngiyashona. Lala mnethu, lala bhuti, lala bhuti.